hanon sing kubul yaon wala nakajawab sin pangasubo sin malaikat hangi utahun in pananam si manusia beribadat salih yang kausannya di mawab sin pangasubo sin malaikat halau sin kubul in pananamnya biasa 2 rakaat sambayang biahining kahalan halau sin kubul mga kiulungan sin Allah hati niya ingantakan si manusia halau sin kubul ngiiwan sin dayaw bukun hagan taan sin tau sin alta niya waktu hadunia bukun hagan taan sin ilmu kaya pengajian niya waktu hadunia sumagawa hagan taan sin kakahinan niya bangbiadiin lang ya Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi halau sin kitab niya Nurul Dhulam fi syarhi aqidatil awam in manusia pangpangunon na halaw sin pakubulan nila umarap pa parang mahsyar mga tiulungan sin Allah Ta'ala bidda ing kahalan aw kaybanan manusia pangunon sila sin Allah Ta'ala ding pakubulan nila aming ipamong nila biyasin ayat halaw sin surah Yasin ya waylana man ba'atana min marqadina hada isiulong niya in nagtamunta mo hapagtug na mo ini sambahul sila si mga malaikat hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun amo na ini inziyan di kaniusin Allah Ta'ala iban biyunal si mga karasulan di ilang tafsir si mga kaulaman ng ayat ini immamu ya waylana man ba'athana min marqadina hada ini kantanan si mga kafir mangunun ang pakubulan nila in mga kaiwanan kafir mamu ya hasratana ala ma qarrabtu fi dambillah ayu kadurjanaan kabinsanaan kamu hapar kababan sin pagpahil-pahil na mugdaakan ng Allah Ta'ala hati niya nagsusod in tao halong sin pakubulan hapar kababan sin kakahilan niya mangi waktu hadunia arapo ni mga manusia nag-iiman pa Allah Ta'ala bangunon ang pakubulan nila inhipamong nila alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan Puji sanglit pa Allah Ta'ala ano inag-ising kato taniyo sin kasusahan. Sabab aton niya ipusad na sin problema iwan kasusahan. Halong sin kumul himayang iwan si manyang na. Namod di nagsukul pa Allah